Hello guys, hari ni kita nak unboxing Akasis DisplayLink Docking Station. Nampak interface dia. Ada power delivery, USB 2.0, 2 HDMI, 2 USB. Kita akan testing lah DisplayLink ni. Menggunakan Akasis DisplayLink ni, saya try guna USB A punya output dan saya boleh bawa keluar dua monitor. Nampak? Satu, ini. Ini dua, ini tiga. So tiga monitor lah termasuk laptop punya screen. So saya ada dua external monitor untuk satu port. Okay, so bila saya buka saya punya display setting, so bila kita identify, kita akan dapat 1, 2, 3. Nampak? 1, 2, 3 screen. Adakah saya mampu untuk connect lebih daripada 2 screen? Mungkin bagi 4 ataupun 6. So saya kena dapatkan monitor yang cukup untuk testing lah. So nantikan Akasis DisplayLink.